बैठ इधर अभी मत आना, मैं तेरे को बोल रहा हूँ। बोल जय श्री राम बोल जय श्री राम बोलेगा नहीं ना बोलेगा। बोल जय श्री राम Kalong ke ek bas ngau si ke bas ngau senai lanes ngau syampam hakabai I yaki pai benriu Kristan jengi ki banang ne napok North East India bau neu deu ta missionary banapok kata jela Mizoram baru badan hakalenti jong u banwan pai na napok kata jela Jamun Kashmir hadien bulan lech napok kata jela Jamun Kashmir haka arsan trik benadi sembah usnam arajar arpuwei ban lejalap niam apa kata jela Jamun Kashmir laang bu neu missionary belatip kertang kum tau chung lian sing sit akapor buan akapor bumut banwan pai na apa kata jela Jamun Kashmir kini khar Hindu gila bad yu hashi tang lenti bad gila ang yu ne u missionary bon haban ang shoi kentin shriram ka bamut ka kertang Blei thau jaka niam Hindu reu neu missionary ulak kentai bu klem ang ya kata kentin shriram bad kum ta kini khar Hindu gila berngam makin shoi u lada umang reu neu missionary ulak pen ebet baulah seduai be halade baulah duai be bau Blei undar kalem badu kena bau Blei unya dai u bad Blei u na kecing penjenjar na kecing pen saja iba ulah ngat akalenti jong u hapo katika jela Jamun Kashmir ande ke badan ba kalang ba une u missionary u klemen sa oi bad kini ki ege baro kita ki jingle bor ba jong Blei bakrau batri u Blei ba em jangka niam Kristan jengi bad u Blei ulaya dai u missionary na kajing shah na kita ki pai Hindu jaka jela Jamun Kashmir yau ne missionary Mizoram